mom di abrofo no be ne say wo akwade ye won so ni borbo no won ba mu adibola chi saa adibola chi atenentinu mpom wo ball gbo ho enti unum pempenso bia atumi bobo no ne do akɔhye academy bi mu na fi udimu bobo o bobo edidim saa fi unyiri kakra no na wahu ball ne ball ti wo be ha brofo no 20 years no bo ayi club team 21 years 23 years ube no bo club team wo mu so munyi ntempa supporting kokɔ no ti unhoma from now so oba bibrema aman bi ti se bibrema mu memfa me manya fanto Ghana say wo ya kwada ni o zo ni ball bo hwan o ka zo ko train kwa ma me ka se be go to kobi obeka jo se be sin be ofufuo obeka jo so number buntia nko enu nti tenase ade chen dware ne ko school o ko eden o ko se 2 1 2 3 3 4 3 5 15 4 10 20 ti ko se sia sa ni ma we ni na afi na adoma chede nyankopon de aduamu no na ayira ejira na fi wani so yo si one time na brabo na ba etawe ede ama o yenso ede no timfanto no ma ya ma no enya no nko okwa brofo man so wo mankasa eye wo ntade eye wo mahyan wo mobile phone enu nyoma wodo bebre na abri bia nso wo pese wo de nyoma foforo ba oba man mu nso a yenso broni dia na waye na ode aba na ode abra nsi enyusu no enu kwa ne enhweso ye yenso a yenya ya dwensi ade bibi foforo beba obi nso awa na dwensi ode bibi foforo beba no yemmo no ne esan kanehye ne esan kanehye awurade ye de na nshabra na nkrabia wenam so amasamikin dwemtoni pani de Ghana Chamber of Construction Industry owrai manoti mate ase ai se adan se nshabro se krabio ewose ye kata so na ye ji adwin free sa tetetete nyoma no so se ye de yemfa ya dwunya bibi ye nuanso ye bibi aye mo na twidom na de krono nkoso na abribia abrofo nyam na de ani atoso no ebra so wose ye yi totwene ye yi adwin free so kra na yankasa ya nyoma ye enuane ye dua yankasa ensa no nyuma bia ye no yemfa sa nyoma endi dwuma ye ho ne yempeja sade be ya ebekọ abonten ama brofo no mpo abefe bia kwa monten yenhwe kente ye kente na broni bo memu obekra biko enefe ti sa nyoma bi se ye na nke bia mfidi dwuma aye kente ane de ka kanwa ka be boa papa enntowura ti ma tese enye sikasem ho aye den ekra na yenye ni mfiri so ne anyire ye wo ne yakase ye be ya ye betumi aye osi enhwe se de cement bo kra ye den osi enzo mamu ye cement adenti na cement bo aye den sa owura ti ma te afutuo ne ne mfanto oye no edoso ya wuti na nso no ye be hia kan ya betem ye be hia bebia ye ma be ko school ye be hia a lot of accommodation for a lot of things hotel store shop near there enti no ye be bia no e be ko so basanka e bia fi itimisi totality in Janet is 100,000 e bia be ko form na ba be bia 40,000 na so bia 40% 50% and at this circumstance ko say e no be stabilize ye ni impenimfo e de hu komo bi ema nyina ya dia sum se ye person ma kwopom kakra ye na ye nhwe made in Ghana issues local materials nia ibe ni enya no ha na eya na ha hwe bre se o meyi bu no ye wo have the picture of foreign material ye pe no ma ye so we fi America we fi UK we fi France ye wo ebi wo meyi mu a eno nso eye ha be dan boy ye de hu komo na akoba se ye nhwe ye local materials dan se ye tumi e use local materials Wei aye dwemtoni pani Ghana Chamber of Construction Industry owrai manoti mate na abusia wasika sensem ya kwa ebetimi afaso ama o man Ghana yesika semegina ne naso na sidi nsusu etimi agina brane no ana kopie mu ewa University of Ghana ne senior lecturer pa wanu kroya so eye program coordinator awada economic policy management program ano Department of Economics ano no yera Festus Ebotexen wo peninsu akasa chemsa wa man Ghana ne ama ene wa man Ghana sikasam ato penas kasama kwakoye bibia wo nyina agina de baako waso wa man Ghana kwakoye sa IMF akwakwada ne yesuman ye ni ani adwane akoto wom ya ani etiam ne efre wom waso sa suban na wasa Ghana fofhwe ne wo mu jai pipes anya de IMF won betimi atena wa afebo mpempie na se emfihia awodra ko yenimi ye pemo bia ne ekomo ye pemo bia ne ekomo wasi bibia wo na wie ye nti eden ya tuo betwa enti ansa na tuo betwa Ghana yankasa yanke ye humbo
mu na yentotototo ye niema ye yesikasem yenhye entoto ne yesi ne be yesikasem betimi akwankan wa manaso watos na wachasa sabre yesikasem atope no wano wade so bobo wo man Ghana yanksa yesu ne eban bia ye danadi no eno so ka ho bi ne wokyerem se 1 eba ne etuo etua ye ya akwadro papa sanka yankasa ye etuo ne yaka bom dia ma wo man Ghana susu etimi atumpo ne yenye etuo no so ye betua sen kiti bi kete mampole na tse akwa kotua no kura na nsa ne ye betua na tse ya bremu ankasa ya dwendwen wa kasa wa nsa ne ye betimi akwa kotua sa etuo no wo kyerese ne nyina ha adwene wo kyerem se anka bia ye ne betumi a abayi hwe na etuo ye tua no wo man mu no eye gross domestic product nko wantimi mpagya mu enkwa akwadu wo ha nchiche mu aduonum enum 25% eno betumi aboa ma sikasem susu etimi aboa man mu sikasem susu timi be ma mpumtuo bekoso mpumtuo ekoso ne sikasem susu ejina brane a yenkwankobo besi anase yenwane enkotwa obi se wo mra meye moa woni paako ne ma meye moa na natse bebi ejina no ejina ho aye yenko yenim yechiso yenkobi wosi ni nyina da hadwin ye papa enti ye tuo etua tax no aban ni hwede wontimi tumu watumu susu yentima imufo ne yema yeni nso na yemo ye homodi se kwan bia so ye betimi atua efisa sa etuo kro na eno ane edi ye mpumtuo eno ane yesi kasem ebegyina ne naso a ejina sa etuo kro na so nti ayesu ban bia ye danedi ewo etuo atua ho ne ye hwe na yentuto na se yenya mukurase ne bia ebetimi aboa ma oman ne atu empon. What we need as a country to do, not to repeat the short-term problems that we tend to have. We have internal issues that we need to deal with. And I've said that as we diagnose the issues now, we need to focus on 5 main issues that are currently worrying us. One, there are domestic issues that we need to contend with. We need to try as much as possible to find a way of increasing our domestic revenue to the threshold of about 25% of GDP. Currently, it is too low. We need to also reduce the rigidities in our expenditure, because that also plays a role. As we speak, as of last year, over 140% of our domestic revenue mobilized goes into the payment of compensation to employees, to earmark funds, and then to interest payments. These are expenditure items that you normally cannot touch, but we can reduce in the long term if we put in place very good strategic policies that will help us to reduce the extent of rigidities in our fiscal space, so that we can free some space. Abusiani aye Professor Festus Ebo Texan na wamana swan watwas na wochem se Ghana soso no yeniema yankse wo ye wahan yema yeni enko ho na yenya tuo fafiri hu no wochem se ebia din papa se wo man bia wano ansa de ne ho eto ne ho so no nisi kasam ebekọ atọ ape anase ni mpumtu ewo nsam ebeto ba ha wasesa den de nya de bi besida afeisu wo ka kira ban no ese ni mpanifo asoafo awodo wanum omu ye adwuma no wasi asoafo ne doso appointees nso wo mo so doso papa pantise ne bia wo man ni betu mpo no wantete so wu woncho mo so kura ebsa wo man ni betu mpo asane ma ni nyina gina so sika wodi tu asoafo ne appointees ni nyina kan sa wo teso a sa sikwa kura na betimi aboa ma oman so atimu etumpom afei so wasanso akachira ban no asa free SHS ento asoso kwa waye ni free no eno so ha dwen eye papa enti wanya sakraye bi wom wase ka wono kwa ka free SHS no ye wa disuafo no bi wo mabofo ebi wo musem ye papa enti wukasa wo mu twa suku visa enye wo made foforo ana enkwa ye dendenden kwa yire bare wo mu betimi atua kora asanso atua kora foforo so de disuafo no makwan no wa mabofo ankasa enso timi ntua school fees no na wo mu ni bi bubruja no na nka ban na hwe afo wo mo de no wose ni nyina da eye hyehye ya saban ni adi gu aponso a ebebo ma man Ghana yesikasem enso so akọ enkan. If we don't raise enough income taxes, it is very difficult for us to fund our development. We need to take a look at that. But most importantly, also to try as much as possible to cut down on government machinery, especially political appointees. And it's important that we come to a realization that we cannot have a very large size of government and still think that we can raise enough revenue to fund that. As an economist, I think that we've moved beyond industry-based subsidies. We need to target our subsidies. And one of them that comes readily to mind
mind is the free SHS. I mean, I've heard comments that it doesn't take too much of our money, but every penny or every peso that we save is saved to do other things that can expand the productive base of our economy. I understand that it's building of human capital, but I don't understand why parents who are in the position to pay are being offered a subsidy that they really do not need, when that savings could go even into improving the system of education at the secondary level. So it's important. It's about time that we also allow the public universities to charge some realistic fees. No, free SHS na bine sakraye ewomo ani aye Professor Festus Eboteksen wodini mrante samsa chocheni ewo my Ghana suya pro edi kanye papa University of Ghana woye aye program coordinator ewo economic policy management program emu ade bia ewo fapem edua begina na egina ni hini se ni hini no anwodin ma aboa ebeyi atofom sisi ayi sanso ena suku ni identity amna be panyimpa na se twotwo school obeko keji na ezra obeko no ya mane titia papa anche ne kasapa se de si dinkomo se de si nante se de si shatade a odesa obenyin na afi aginsem enti ade bia ni mfitiase no ya na ehuhia pa anasa dodo na se be konkanya ya na mfitiase no ehuhia wei enam so amasa meeting senior lecturer oye head of Department of Economist our University of Ghana Legon Obinfu Williams Barboaten eja wakasa dioka ni na se Ghana yesi kasam ya ato ape anwemama ya den ama mpenifo na imfunade omho agim etwa da pa ebo be yeni de keka ono o se diama weni na kwaso no yesi kasam no ntutuye enye na ntutuye na enya no so efriase no kwanye wo se yefa so de tutu yesi kasam no yemfa sa akwa no so enu nti enam so mo Obinfu Williams Barboaten boss say empem produce bone bo wo ma etutu nyama ema Ghana yesi kasam management committee no obo wo mo so bo pa se kwanye wo so mo fa so tutu kasam no wo mo fa sa akwa no so ana se wo so mo do madwen koso eye bibia safata beboa mesikasam no akodin akobreo no wo mo nya ne sa enti wo ma tutu sikasam no to bibi wetre di agro no na afi oman so yaso bosia na ebo yesikasam tutu ya nkoyi ene yesa abobosia na owura Obinfu Williams Barboaten se bosia yebo no se wo bobosia firi obi ma so ekoso bokoso ba usika wudi wo mam no ene de wo amonten e wo soro no de bia na ene wo soro nti na meken sesei uyi dollar ba ko a etise wayi Ghana 15 cedis ebi kura be kan wan za uyi dollar ba ko a etise de wayi Ghana baako 15 Ghana cedis yentie professor your fundamental problem our you manage your economy, and that is the problem that we have. Now, me mau and yama the Bakube analogy, but in Bakube the principles of economics. Money must be backed by production. So sika ewo let's say production income was sikan e. And I think say managers of the economy no as a yagene emfa ho the entire make way na and say you check the our economy marginal productivity is equal to your wage. So what do my way and sika ebenyan and looking a baby at Yauka. Now, so what do my sika I was a ban 100 Yakopa any pabesemi and sa ever county. Let's say a Jumas 100 na and a bar. 1 minutes came to baby in Chauka. Just a Bobusia. Okobasabosiano so a bar. A baby baby obetia. So Bosiano a free amanon and a air bar. Also who say the pressure ever might be sitting so. We a senior lecturer. Onwaso anaye head of Department of Economist ewo University of Ghana Legon Obinfu Williams Barboaten abusia ya transam ne so ne eguso agina adesua won sensam so na afi atwa mu na tsaban de betu dwo chemsasa ne be ya akyerɛkyerɛfo a wosuku a wodro mu ene afiti kindergarten kwakosi SHS wom ho betimi atowom na adekyerɛtimi akonkan adekyerɛtimi akototen ama adesuafo no so anyi ya be ye mpanimpanti no wade hyehyɛ kama bi egu aponso ama akyerɛkyerɛfo na no wo chemsa wo akyerɛkyerɛ ni ba ku bia wo ba be ma ne laptop
laptop baako awa no so betimi dia bo adwuma wade betre disuafo na de amatisa disuaso so atimi akonkan ane ekwawi asekura ba betodwa asa laptop na ye chicha ma omokra ho kan won befa bi aban ni betiom kakra na afani aka no wano so atimi atua se ne bia okyerechire ni bia benya ne de ane tisa wo wane betodwa so ebi mu nsaka na tisa wo mu bose bodero se ebi mu so kyese sika na aban se wo tete wo mre wo mu de wate afiri wo musikem asunya de wo mu nsaka na didi so amene achachafo kabom ko wo mu so ani abri ye pato nkra wo mu so wo mu to aban nkra wo mu to mapani na na dodan kwa akufo de wo mu to nkra anya wo no ko wa so ye hwe humasua so wo mu so wo mu to wo nkra ye papa ani to doctor ya wo se ye di twum wo so me afa ye racho ni tin fojo wo no susu nsom wo mu chemu sa laptop na wo mu sha wo mu bon besin ne anya de achachafo bi nsaka wo mu de enti abaya na aban ni refi enti wo mo kakai no asebo sha wo sha ye no oni su ye enti wo hwe na achese wontimi ni su se wo kan sam no ayefene baako ntem nie anya de wo mo nsaka no wo mu bisasa adan aban ni refi anam wo titi wo mo so obechicha laptop amom ti wo hwe ase wo mo sabetimi aka na boa ama edisuan sensem susu atimi akoso na no na ekopie mu awoye empoho eno awoye atoye mantemu wasa eastern peso so Ghana National Association of Teachers otutrani ya wadano ayeye Gabriel Kata na wopani akasa chemso achechefo no womani abriye papa ni titium ani wo JHS ani SHS no womani abriye papa sem bebre na wo laptop no wo monsanka wo de anso wo musika de aban susu atimi atia wo mu hwe nim se wo monsabeka na mom no kokopie mu ewo mfinti ase suku adiba besi primary na wo mu susu achirefo no wo mu swani abriye pasa laptop no wo mu mpode wo monsanka yeso musika yate eti wo mu sra ban papa ese sika no so wote no wan ticket o 500 Ghana cedis mua ana sorti ya ase ni aka no de ka wona laptop no wakwa kotomom ane teacher bia 500 cedis afini ba kontem nie wo mo sanka laptop no enti aban ni hwe no form ade mom se betumi suso na se biya ya aka sa laptop no hyehyɛ ya na ban ni monwu wo bagwa no de chocheche ni bia sika suso timi amana se anya yesu sa na ban ya ni abre asa laptop na no wobechiche ama achechefo na wo mu tiam wo mu frɛ ne papa ase wo ma ne nan monitor wonya ne ntem se na ebe achechefo watete wo musika no wo mu sanso betimi aka wo laptop na wo mu de akyere de ama edisua ensusu etimi akoso wo mu chem se ebia na mi ken aban ni refi etu wo so ma ya krado wo so wo mu de wo mu transe nya hwe han eti saban refi wo mu tia ne na so wo mu kai no esa laptop bo hye na wo hye ya na fintem nie achechefo no wo mu sa enka laptop no sa laptop asem we it's what is here esensan yekon say ubete nempa sika for almost a year now say mema we ne nempa ne nsan kan no GHS for ensa aka omodie but enyo mo nyina mo but dodua ensa aka omodie na dia aka no any primary any KG for no omodie no na no prayer o mo ni say distribution no koso but a year very slow okay. Na dia beka ni say empenifo nhwe na omoma ne nyentem na yate kyerefo no mo tete enti achirachirefo na ene wo mani abriyo epre laptop na ba ne nyentem no form laptop ema wo mo ebusia ani aye wasa east empeswa so empoho atoye mantemu wotutna ni ya Ghana National Association of Teachers not anom yera Gabriel Kata eya nyume no nsia akan kase ewo wati wasu yenko bambonsemu na bambonsemu ene baby ba ko manfo etete manfo pa wi wo mo ede manfo chichire wo sa efom kwanti pa eye abenfu tintan fidie so wo mo wia de wo ho pa o won ma no kobani afre o me sani sika ma sika na me sani sila ben so me pa cho wan ni we fo so mo ye award bi chese bebre se sister ni o lande no manfo ni ahunti wo ma dane no ani gro ma dane ani kra ena mo de method bebre aba abegu system no mu na sa de kokosu na no Ghana
asoya won mo hwe enkutawndie so ane digitalization so wo ma hu papa nam so amasa making Deputy Minister for Communication and Digitalization asan so na hwe dwani mo manfo wo dwaben abeto mpeso aso onumnyafo amapoma boaten ma me se saa nyoma ekoso anu no ya kro no ya ekoso abafu tintan video so ne de ekeka ho ene miamia wodo bebre no wo ma hu papa no mde nhye gu akwamu amana si asita ya wo mbe frase abomanfo ban ma me amapoma boaten se Ghana ni bia udi wagro ewa abafu tintan video so no wo mo ebebo ho ban no se bambo wo mo de ba no ebebo papa amonipa bia ntumi mfa abafu tintan video so obi onuma o se ohwofo no so ma send message bi o Facebook obobama na bozi o view Facebook account no de kwakodi nyamrasem obehwe obi onuma ne hack ne WhatsApp account ne hack obi Facebook account chese krono ne nyama basa o se nyama ni nano aso ya hwe nkutawde so ane abafu digitalization so no wo mo behwe atuase no wo mo de nhye na agu akwamu amebe frase adidwuma entu uya Ghana ni bia na wodi udwuma ewa abafu tintafidio so wodi won ma agro pa won behwe abon ho ban o se wo mu be frase afra sukufo so kra dia yakọ empenfo so bia won be bon ho ban na anya no ano no o san to so se won be frase aye adwuma akonnwumaku awudro mu ene miamia awudro aye nkyerecham wo mu na wo mate aseye. As part of Cybersecurity Authority's mandate, we have to make sure that every digital citizen is safe online. So you would have to work from school kids, whether it's a farmer, it's a corporate person, it's government, it's civil service, it's public service, businesses, e-commerce. You know, we use digital tools for everything now. So we would want to work with as many institutions as possible to educate them, to share ideas with them, to show our challenges, the opportunities that can come out of this. We aye osofa abede che ohwe nkutawndie so ono aso aye mrahye bedwani mo manfo wo dwaben abeto ampeso aso onumnyafo amapoma boaten na no si yape ena member McGavin Board Cybersecurity Authority Owurayere Adelaide Bene Prempe ono so de to say Cybersecurity Authority for no womani abrepan na said o make come ho aye ready say to trust me kwaso abevo tintan video so no wo me hwetu ase no enya nhyeke dokra no mde gu akwam no o san to so say cybersecurity system no wo dane as average aboa no ti omo yade wei na wo awase utimu po pi se onya adwumaden enye ska na cybersecurity for their facility yenzo ye bedane ho no o so dane ho so bedane ho ti udi agro becho ni oni aherete. It's important to also say that the Cybersecurity Authority has a very active set of social media handles. So if I regularly visit the LinkedIn page and information is constantly shared, and I know that the very hard-working management is present here with us. They're taking on board all that you've said. There are ways of getting information. There are ways of doing our bit in our own little corner to educate. We continue to work and rely on you all to make the Cybersecurity Authority a dynamic one. We aye onipa oka Cybersecurity Authority ekono oka hubi Owurayere Adelaide Bene Prempe abusia busumi etwemu awieye na tsamemni de etwemu ya South Brimra Bank ane wamu di wa mafiafi enhyiemu afidiem wamu di shisha super papa tse anim di fo aninti ne akukudam ana wamu ekokopie mu odwumedie na sensama wamu di tu dwadia ese waso ensa okachirenti no tinase yedi mu nsem eba na ansa na no yanye aboafo enkratro wamu to nkra papa Jubilee Hospital sawa pomudin wohoe ehu hia ye papa ndintinase ma ne nye ansa na waka semi hu yanka check up pinkabia wodi na watwe bia kwa ne kwa hwe oni padua nim kwa hwe hunam nim sane ekọ kwa hwe sa hunam bibia toso totia na tse wonso hu kwan a wo fa so abo bref sempenifo sa ahweye wowoi anyo so kanyinche ehu betimi anyi ya cha e wo so hwe hu so eye enti Jubilee Hospital so outpatient service a doctor forte wo udi so tina ya wo namu na keka utunyi na keka kra doctor ni wo beje wa tu na fe wa ne wa twetwe nkomo wasanso ewo inpatient service anu ko hu doctor ni wo kukuamu ebi a wasem no betimi aka wo kukuamu a wo kwa wo mo beje laboratory
laboratory enso so wo ho labs awodo ni nyina da wo ye wo ho ebia pese hu moja kuo ni nyina da wo be ne kama enso so ama na waye we nyina mu awie na ya sabia bi wo wa kwa ye hwe wi na doctor ni na troduro wasifa kwa bonten so beko una wakwa akoto bedru an pharmacist na wo so edre ya doctor itroma we bi ni wo enso ye ofufuro bi ni nyina ye pe geneko aha Jubilee Hospital de Antisa pharmacy wo ho awokwa nnuro bi a doctor ni betura ma no wo benya nyina bi ewo ho wasanso ewo antenatal care emaya ma minimum painful afei postnatal care so wo ho a wo akoda na ewie no obekọ we yin ekwa akola be fa so edidi ama na edidi etimi etumpo na wanyin from nyina da wo mu ebekirekire ni nyina theater enso so wo ho a surgeries ahodro ni nyina da Jubilee Hospital eye bi ewo ho wasanso ewo maternity ene midwives a wo mu wo wanyasem ketwa ya titi wom nya wanyamisro kwan so papa panti awaka wa no anya afa ne ebetienti a wabe ye hey wa mo ankasa je wa no kra na mo sa de mpaibo eta wechinti weni beba wo so na wa afa wo baka kama ultrasound and ECG scan enso wo want to fefru na peso ultra scan wo fefru scan e huhia ye papa bebi akoda ne da ehoye ekwan ya wo da ye furu nim so wo ye bema wo ye ba entasa ni nyina Jubilee Hospital be ama efise na fefru na akotwa scan bi etimi ka cho sa kola no wo ye ba etu kwa no akoboaboa ho ema niema wo bi timi to sa fe obekwa akwo no akwo bema na fe akola no bema so wo hye mata de ekwa sa akra na akwa sa akola ne hye bre bi na wo dane no Jubilee Hospital de na Antisa wo ka cho sa ye ba bema ye bema entafo so ye entafo afa portrait so no wo twa wo scan nyina ebie na wo saso wo counseling unit ane a doctor for wo mo ho na futuo bi ese wo mo de ma no wo beto bo na tom de ni nyina so atimi ama na wo eye clinic a wo hwe ani ayade nyina da wani ansusu ni nipadwane height ma wani ehu hia ye pa diabetes ane hypertension clinic ansusu wo ho Jubilee Hospital asaso wa cantina wo madwane na edimo papa adwane bia obenya bi wo na insurance ne so de wase card awodwane nyina wade ye adwuma ene ti say national health insurance and also private health insurance ni nyina da Jubilee Hospital besom na wa hwe kama Jubilee Hospital ewo achimoda abo kwantempo na eso Amatra Bridge ni so no wa sayade ehwe yade ntifra wo mo ewo 0244 575-799 0244-575-799 Afei Watchmai Development Association aba bebwambo Watchmai asusu etimi etumpon Watchmai so de ye nhwema ne nsayo anu ti ne bra ne nyina ye mo ye ho an se ne be ya Watchmai so betimi etumpon etini a wo be ye nie wo baba Ahenkan FM na tse wo ba betrodin wo trodin ni wi na watua 10 cedis afei busumi bia no wo betua 10 cedis na tse eboaboa no ya boaboa no ane de apre Watchmai empumtuo antu betimi afra ahomai na enchechemu bia simidie sunu waje 0594 467029 0594-467-029 na waji enchechemu bia esimidie eyim na busumi ayeyi esiwo ayadi bo ayenufo kokram ho yade aya busumi ayewom ya afibia October yeyi chinchen ni yade abonufo kokram ho yade ye papa pantiafi ya gusu ayebo hu de busumi na Ahenkan FM ani Jubilee Hospital wo hu hia yentino ya kaya tumba aboa no sengigra wanene ayadi free breast cancer screening enso be hihye so efiade de yanimi ya najo wo chena bena ni wuku adaya wada efiada na chesa ehihye so denden ewa ha ya behwenufuo kokram ho ayade ya be yehu screening a doctor for my yate asese kokram no yehu ne ntem a yetimi so an yetimi to ase nemom yehu ne ntem na didi ayenufuo ni mu a na akwa ha adwen ye papa mema ka ho ema ka ho se ye kanufuo kokram yade na akwa ese ni titiri na aye mantima ne mema ni nyina yenke ye hu mbom na afiada ye be ya ye mra
Ahenkan FM yenim ha ye wachema boabo ewa na tese dwumadie no enso ekoso nieme hwehwehwe yenufuo num ne hwesese bibia edadin a kama na te ebonifuo no eho ban enti yenka ye ho mmom afiade enyi ho firimu na ye nyina da ye mmonufuo eho ban se ho hia ye pan nei enkwala na no anu wo maduane o enti wutina sena senufuo ne se ya wo akwala na aduane ho ebia din ye papa mema no so wa muso aduane ka ho bie enti yemmo ye ho emmom yenke ye ho mmom na nufuo kokram no ano entimi emre ase me pato ka hye so se so de wo bo dane ne potam ebi odi dwumasu bi odi atisi ba odi wan na eba the right place standard place eye ahomka bia ye pa emani pasetena eye B Plaza Hotel the whole town oboa gaga to go this year obetwa me pato ehon mo ani chese ade nipa pa bia bi wo ena edan na obegene so obedam no home appliances bia bi wom ena edan so ejade batedan bia ho eno ti se B Plaza se wa na person no aduane ana so ma wo ma no ama wo ni problem akandi a wo de be sa we nna no ehon mo de den se B Plaza Hotel ewo dan bi efa nipa makoma aduasa ti ankra company bi mu pese mu di nhyiemu bi ko hye on mu di nkumo obi antim kasa ohwe obi ande mo a B Plaza Hotel obenya conference hall kama na modi mu nhyiemu ono mo baby a we park o car e hoso pa me patcho security tight san so ka hye no se enyina ma hoden yendum light o de bia light dina so B Plaza Hotel hwehwe ti akwan e wachem da MTT di kwan so Fred 0249 855 396 0249 855 396 and 0243 118500 0243 118500 nani B Plaza Hotel mpenfo edin sa woso ye wonua bu abusuam ana brabom a se uyifiri abrabom a enyeye uyifiri abrabom a enyeye provision ye nyoma bia se uyifiri abrabom a enyeye sanse nipa bia anya osore ano pa wanya hwe kura no o de oso wanya hwe kura no betwusi anya obeto brush obeto toothpaste anya obedware o de samna na bedware ensu a obenom ebia tibia obetwa milo esichire eyi margarine de keke kan provision nyoma odo bebre ti se opɛ sa nyoma we bi atwa store de nketenkete na motototo mo boka o uze ne nondare ebi ton 1 cedi 20 pesos ebi ton 1 cedi ti ade na onko to wholesale price no baby etunu no na onya na abofo sanse de bia obeyusu enkwada ofie ebi di ko school ebi di yesei ti ton dodo na bo ne mra from aza oboka o omani mo aye den pa antimoni na o me patcho provision no the right place American farm Alhaji Hankuri Enterprise Alhaji Hankuri Enterprise odia fa Hankuri ngwanante mewe Hankuri obi abetro sensu unimba bia ma metro kwan no odan obehu no owo Opportunity Bank ene South Brimwa Bank ni finfin pe bia coastal no na Fre Alhaji Hankuri Enterprise so ira kwan ana bibia na peso bisa no bo ne de keka ho a Fre 0245 447 138 0245 447 138 Ahenkan FM Marketing Department ono mo hwe skazem so mo mo skatam wo me me ganjo se enzo to topo epokra nso togum na ade ba ko nso a wo ye pese ma o ti ase ne se radio sunfa so edo so papa ye bɔ amane ye gigi wani na ye san kyerɛ wade ti ye bɔ amane no eno no ene de fa wo ma edidwa mo biebie mfididwuma mo companies mukuta dom mo pese dom ne mu didwa no se wa mo dawro bi hu enti udwumadi ase o ya nkura ni ebi obi onmo a ofie obotire obi onmo ofie osidan obi onmo ofie oye nwuma bebre na so amie wani ameka wasen radio so a enemre ebe den panse ni padodo na behu atewase ye de nam eneyi nam enu ti fa nam ne bra ni emfa yi nam emfa ma me part of marketing manager de wode ba no ne ahwe ho na yaye package e de ama friend 0244 290093 0244 290093 advert bia no friend na
ode one ne nya botre na mundi nkomo ebebu eye dwumadie ba kwa ya bɔ na tenase e Ahenkan FM memi da bia enwume no so nkosi enwume no wotwe esu ebe no webu na we ato na we abu na we ato na we abu na we ato ti ya no atie bi sa nso peso ba radio so betena microphone yanim na oka bi ana obu bani bia eya no Ahenkan FM oban ya no aba ba registration o men so a utumi frɛ 0593 649595 0593 649595 Afei abusia ya tuwa kasia no esuo. Na bank bakwa na sesi kakrabia bakwa ne oba poema tema age ne ho gina papa panya samketua eye South Brim Rural Bank wo mo bom ho emodin ye pa na bank ya na sesi kakrabia afi bia wo mu hia ne o madwadifo eto kese etwetwe nkomo twese ne bibia betimi akwankan mpo no sensa kraye bia basi kakrabia ni mo mu nyina hwe ade ni nyina de to dwam na afi dia eso kɔ so atsemmimi de twam na nya samketua akopie mu ewa achim achiase eye branch ewo hwa empenifo awodo a wamoda sika krabia na no ehia ye ene adwadifo achese stakeholders awodo nyina eka ho etwetwe enkomo ne amane boni kwabna akim ana ekopie mu ewo dwumadie ne ase a wane chief executive officer a wada South Brim Rural Bank na anom wora yire Benedict Ado Dankwa enso so etwetwe enkomo na ne nkomo twetwem na wo chem se bank no sesi a wo makwa anim ye papa eba ni sika krabia wo mo so no abom humodin eye papa tutu wo mo niema ye ntimpum tro de ebi aba sika krabia ni mu eye panti wo kire dwadifo a wo musika wo nyina ne se wo musika ne adaye anya de wo bia de ne sa ekwakobomu anase sika no ba beto ba ha eho kobo asem wo senya de bi besinti adwadifo wo musika eda wo nyina no wo mo enka makoma ento wo mo eye enwechi an wode atudwa wo chem se anense wo pe baby edi sika odwadie pa wo mo so betimi edi wo mani ato wo mo so na wo ni South Brim Rural Bank abomu edi dwa eye papa po chese ni nyina da ebeboa ama wo sika sam enso so etimi atumpo afei so no wo mo dan da sitem hihye bia wo mo di go apon so no ane wo sika da ho na wo ye dwadini a wo so so ensa betimi akabie no wachem so sa you ensam yo wo kan kura ye nyini a ye hwa ba wo abanwo mo ba ye a wo ye se wo ye nsakraye wo sika krabia wodo mo na wa hwe atoto niema ye no wo sika krabia wodo na wo mo eka ye enso South Brim Rural Bank anya de wo mo eka bio ni nyina da kire se wo mo ye sika krabia wo mo agina wo mo na so eye papa wo mo tutu wo mo niema ye enti se wa ye ready aye krado eso wo mo ni wo mo ebedi dwuma wo mo so aye krado ye papa wo mo ba wo mo ntaba mo ba wo mo sam eji wa tu na mo mo hye wo bom ese wo ba na edwana wo no mo eba bedi no ehonfo se na aye bubruja honfa so ebekwa kan ye pa ma wo sika sam enso so atimi adaye wo chem se wo ma ye krado ese ba ni sika odwadie nko ade a wo mo no wo ebedi no edi no ekwan pa eso. From what was presented today, it's a solid rural bank, and Obia Opese and our customer be on here, maybe I saw regime say bank. No, we've come to stay. But as ye ni baby a ye ko pa na ye ko ye ni na the person more assurance say almost sika almost there but you safe. I mean time nyamba sisi as our banking sector reforms by na for banks problems by. I mean ye nya sa problem be customers go draw our request yet me meeting the pepe your various savings products, your various credit product to say loans in the salary workers, government workers, even omomunya government but private companies, yet me more loans, salary workers. Your ma omuntini meji big bigger amount in here. Now small one, and now say omunya collateral enfamantino. They encourage them say they should put themselves into groups. Then they use what is called group guarantee to take the facilities. Until your various products are their customers, any potential customers, they turn from someone amrana, omuni and meye ejuma. Ebusia eni aye wora yire Benedict Ado Dankwa wanom ana ye penin kwantre for chief executive officer awada South Brim Rural Bank na so an wonu kro ya esa so aye board chairperson a wo bon homodin ye papa peba ne se ye ntutu niama ye ewo bank wa wode ne ho e fole mu bi adu mu bi ehwese sikasam ebe konkan na no esi ye pem ana aye deputy chief executive officer na tese na bedi e
de yewra onasis adokranten asusu de bi atoaso wochem se South Rural Bank de wo mo medwadifo no mu hia o mu pa wo yodwadini na wodi usikasem e South Rural Bank wo hu hia o me ye papa panti wo mo toto wo mo hyehyeye na wo mo de bibi ebegu aponso wo mo hye ese ye ne ebeboa wo amu adwuma timi atumpom eye ne ebeboa wo ama usikasem ensusu akwa enkan sa hyehyeye no kwa no wo mo di gu aponso ntimpemprempo no hyehyeye bia wo mo di gu aponso eye Ghana Pay ene ebebre na aka ho eba beboa ama adwadifo anasa wo mo customers no wo mo susu atimi atumpom e sika femu anu achina tse wadin nasia ema stakeholders awodro wo mo so aboa ama chese South Rural Bank no asusu atumpom wo chem se wodo mase papa eboso wo mo baye wo mo nya gidie bi wo mumu ade wo mo ntoma bebo wo mo dia no ama ne sika krabia no eso atimi atu empon Chief Executive Officer any management na eda shareholders na say your tons afro mobile that your directors say afi twem 2021 ayebu hu ponte omo etnetre wo ekwan bebre so na ene AGM na bae no say hwe enkonta yebebu ya akọ nanim bebre say afi twem no your profit a yenyan no na 189,000 and so afi 2021 no profit no etimi akọ 1.1 million. Chese directors, management, and our staff in Nabo, Modern Ayoduma. So, can you say, na Oma, I don't wear Jumano. Ain't mean you move him. If your customers are Omdum Sikabe to her, any customers are your bomb Bessia, and Omudi Juma, and I'm almost so and as I am for so we at me. About your Domunasi. We are banks no. You buy, say, you beboa, rural communities na more. The best will be added in Humber Box, South Rural Bank. Sisi here buying a lunch Ghana Pay. Ghana Pay na about. It is a mobile money. Ghana Association of Bankers. Omone Ghana Interbank Payment and Settlement System. Omonoma come one boom. Ama Ghana Pay about. And Sisi here the and she said, "Go akoma, they register customers. Will be here. The beer branch will be here. No with me about me." Abusiani aye penin kwantrafo abedi echira wada South Rural Bank no ano yewra onasis ado kranten na wakasa bi epe ana yamane boni kwabna kim atweben ye adwadifo bia wa mu kopie mu wonhyiemu na sna sasa wano mo twetwe nkomo ebisa wom esampo wo mu ni sikakra bia na to kese no wo mu sude ne wo betimi aka fa ne nsama wo mu kan ye de edoso papa ho faso a wo menya wo mu di ni nyina da etu eja ya cautious enketuano ya mu modern yen to bi nka ho but you say ehu ne bank ne so ko na etumu sedwuma no e fa emu bai ya ti asese be cautious ne bia ye si a bank na ko ene ye la besi a modern ma ya di adwuma na a wose yan so ye boa na bank no etumi dina fa na be ya yan so ye adwuma be ko bank ne ko so adwuma ko so ti ne de manager ta more than those that we've been expecting. We are expecting people like, if we are expecting people like 200, I think we should let it see like 10 or 20. Enti adwadifobia wo mo ne South Rural Bank no edi ensa waso na wo mo so eche wo makosa mo chem se ni je wo mo papa won fa so enya sem ke 20 na ewunya ni wo mo ni sa waso ma na mo to e na wo no wom enkokodi sa waso se South Rural Bank wo mo ba ye no wo ma ba beboa ma wo musika sem etu empon ND Samanyoko National Democratic Congress awo ma hye so de eye chiniye wom sin so to awiabo apetampe na wo mu ntia nso ayezu eza ana papa ba ku bi oye ndisi ni pa na bronya du ana oba be kwa akoko ochi akoko no se obebon paye no wa ammo so be pensuo dia gu ni memnu wa anye peja akoko no kon de kire wiem eza na akwenzu gina no kokokokokoko eza kushe opportunity tezendisi no tunzo pepa na wamu tuaba ebo maintenance ni mu achimansa mansi no mechofo ansa de bia beto mpeso so payment mu wamu atomo de ndrada opanyina wamu to no soba yi ni foforo kra sei demteni panima endisi amnyoko no ofansa de bi Orua Evans Oforiata afre endisi amnyoko no mani ni na de atu omanim sei womantinso womuntie obia nya baako na womun kambom sade bia fimpinu nya dunu na abato no wombetumi adi nkunim na woma ho NPP afri afonsa yirebi
abeto ampeso aso ozan se omo se omo hwe nneoma bia ekoso nneoma kitinkiti bia ekoso a da bi etoachu bi ewom ti ewso omo hon party ni furo no mokra na ochirema osi mpenifo bia edi oman nanim abobra pan wahwen wo mama nei nyame adawroma oye nkakra to ne bo ma edu ni so nso abe na kakra obe no obe di asom party no ewo ND samanyoko no wo fase ayerebi abeto ampeso aso wa bra owura ofori Evans kasa no sande to so se kane abankra chipani ma achemansemansi no orumnyafo tombudu eyo nipa bi odana se papa pobedana sana pa wi anwumri no wi ode yezu eza apiso sanse papa yi ene tunifo hyeni nkran hyene denya kakakra no no so de achemansemansi no mu ojadin papa yasi dimpa ayase ahunya otiase o home peso so a edwuma no yese DC no na so ni papa na nya bi ne de NPP abankra chipeno no nya for plaza mamuye ti ene wo mbeka bompa na wo mo be mo manfo na tiase se ye tiase primpuntu enye miangom botom enye mene won kasa endabi nyomo mama yesa wo mo ba be som amomanfo na nya so mfaso wo mo se eni samonyo koni na anya baako na afimpinu nya dunu na wo mu ntu o mu fro man mu na afi achimansa mansinu nso wo mu ntu NPP amonyuku no emfiri hono mo midi owura tombudu achi esua no ma bebe efiri ne nsam ana midi aya chairman for enaya wala bedi manim nyina midi o nyina achi esua no ma nkakra de di fi omu etinia misua efiri omu na mekeka bo anu nyina no enna nyame ama magina tuo ne matiri mu po nyina dan abamu eti omo nso sampanifo ya mabubo omu din nyina ebinom nti asede na so bedi aseda de ma omo meda chairman ana oteso a enna magi tumi efiri ne nsam owura anakwa meda na sepa na meda nianu ma ye contest ye nyina so ase na nia mewe nyina ne se ye nyina ba kan ya dwea bom na yako enkoden na 2024 ya de osono akọ back to bush na afa ya magana afa ne ntoma pa afra na amabu a ewo mansini mu anya adwuma ye me okuani eti me sha delegate boss ta me ba obi biara emo ne womode na on kame ho na afa ye nyakuya na afa obi biara an anfa ne ho anto asese obi aba no obema ne bibi eti makoma so mpa ebono abem ena mi da obi bia se wei ayo wura wo matono so aba wo frokra amana ba edwom twani panima ND samanyoko no ofansa yerebi abeto ampeso aso owura Evans ofori atazesi etumi fa no chairman Evans ofori ata na anu achi ana kane abanka chipanima ofansa yerebi fo achimansa mansi no onumnya fotombudu ne nyuma pentomafo si onumnyafo no muyimfiri oda to ma go so afre no tomudu saa na no so kasa na o kire se abato wo mato awie no enia se obi adi nkunim a o kasa we obi so di ntwo ama eze odo nsa fa na chine ne baby anyoma abetete no wa wani nye hu wa boka se etwum na o se ma no emu wo mabam ema no enfo time bi emeto wo muntem wa wani nkunim no mu na munya baako na munka mom nya dwuma sede be afimpinu nya dunu nan ND samanyoko no betumi adi nkunim ofansare bi na wo mato munyuma paso ana empo omamu nini na aya kono na kakra meka ne se enipa bia wadi nkugu wande no oni nkugu ya ndi ne yadi kunim efise te tim bi bobo ne coach chira te enu ba bi no sesan bia na nche so nipa ne nimbobo na mo formation of person use no na ho prayer enti esa yin friends nya wo pese wo kodo no ena wa yi hu penifo a wo bedi ani enu nti miasi no na mesre eye ndc fo a wa chimansa nyina ne se ofo se ye bi ne se eye ma ndc party mo ye ke hu bom ye nuan ma wa lusu nyina no afrika no wo be charge aye adwuma no mo na ye botan ni se ye be di kuni mo 2024 na Ghana fo aho kire ewo ohia ewo emrante fo ababrese na adwuma wonyanya no ye tumanya adwuma mo na Ghana fo esikasam at 2 years yen wi o man sika enkogu amanade yen wi o man sika enkogu ye busuamu wei eye kane abankra chipani ma chimansa mansi no apoe mantimu orumnya fotom budu na motenene no abusia fe wadwintra wode baye no ana yade atuaso na memefa SMS no adwintra wodra na bawe
eye kokora banana yaw ana wode ne de enso abosi aka Aisha1 Akim Oda na wachi Ahenkan me feminist school ni nyina yeso agye so na wochem se kasea ne didem de papa awode de aba na wochem se wo hwa wo man Ghana pass wo de avimpi no ne adonu menu 2022 yi toto ye 1983 eho pa dia akoya se Champions League no wo se o man ni ma ya de ahokyere pa ni enya ahokyere ketwa wo se we ya ahokyere macho papa ahokyere we ni hodin sa ahokyere awodo a abanyina afiwe ewo mu ya sene 1983 komesi ye no enwa bi na tese esia wono asoso adene de aba we su say your friend ye boa samo di free achim kokoben ana KKB ana wode abose Ahenkan adwumafo Nyankopon enhira mu nyina papa so Nyankopon enhira wose adwuma ye bo no eye adwuma den ani ahofama ana tese de ama ye woda ene ne potem ye susu ye dase ni wo man Ghana enyina da ye susu ye dase ye boa samo ana ede eba ye ana we susu ede ne dia ba inti amoa ana wode abono wo kire mu se wo hwe wo man Ghana pa sabre ye sika ho ensensem na hwe se ne sika no ekoso agese wono ne ra ho papa nti wo srama mpani eso wo hwe ne wonye sakraye bi wom ani ekoku a wodro ya tededede ba ye sika samo Bank of Ghana ne Finance Committee no wo mu nyina ko mu mbom na wo mu nye sakraye bi ewo ye sika ni masika no susu enyina ana wono so ade aba meweda adi free achim ayirebi ana wono so etrese wochia Ahenkan adwumafo nyina da ya susu ya da waso so de nchia ekwama Evans any golden boy wo mu nyina da ewo achim ayirebi ochem se kasea ne adidem na Ahenkan ya ye ni nyina the best in the east ane ya je abosunti SMS ba ye no ana makinkan na fe ya share Facebook susu na ne aba no ya fa entwaso wo Facebook live na Ekia Thompson ese onti nyoma biase ode eto ya jejejeje o ya mpotem no eya ebi won ma se ewia mo ebi mu de nti a Ekia Thompson kasa ne so se oba Brim Central Municipal Assembly me kire achimda kroduan mu a o se wo mo awura bi a oje eto free taxi drivers won mo anopa bia na eno no ode a omo receipt enti o imagine kwan a baiwe beko akogbo konta pepepe edi ama mansin no sense omo ama ne krata bia se we tua tima no ti otia yenso ateke wa ti utibie ebehu wan tibie ebehu na zo edi krata receipt bia no no eno ansam te no we sa ti wi no nso wa bigun botoma o we da hu to say she wonder ti o se osada kwanya e faso ejejeje anwoma bi ye anwoma bi no yempedem na mmoma bibia enkonka na nye janiu ti osrepa o se afi nkyerechire be ya mamamfo ene de keka no yenye pa na eboa na emmo ban ho ban na emmo amoma na yentu nimpon otwe ne tenten tizmantombo aka ne tenten Ekia Thompson de for Facebook live na Ekia mo aboati aka Nab aka Dr. Baumia is coming papa mu ade bia so oba obanzo yentenenka wa fa he o se watisa kane mampani owura John Dramani Mahama kasa se o mampani na ado do tudo wa fa de o anto aso Selassie se patriotic voice go so na de o kan se na ado any economic management team womun sorry na bato oben o se na ado no akasa abato envahwemra o se akra womun sorry na womun nya de sefata no munya dimpa ne dimpa yesi ahonya sanso mamu aye din sikasa mo aye din dodo adan ama galonji ni din sa komensa plateau di bibai ya don o say very impressive Ahenkan all the way Ahenkan to the world ankuma first atwere bibai sanso ana oboy Felani so say o hair life ewo achim ewisa Planet 1 Education Limited Ghana ye da se kwachi Enoch mehwo ewo achim ewisa ye da so ho ono so e de abasa Planet 1 Education Limited Ghana you do all keep on fire burning ya da so ho tomafo adwenkyere ba ne doso pa wa ya nkan ode wa ya kan ode mu nna Nyankopon hwamo ye ko ye producer anwumre yi eye Kwabena Akim achim asubuade hye
Kwame Asante aka Sir Charles ono ene de ko Facebook live ene YouTube ene wo hwe na ho faso na aso bi a wakodwen tete e wo kwan e faso etu kaka na wapon no ho na ye bodwa yi na kira mansan